салом бинандагони азиз, шумо барномаи ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред ки таҳвилоти ахири тоҷикистону ҷаҳонро манзуратон мегардонад. имрӯз 21 июн атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат мекунем. бо гузашти беш аз як моҳ аз ҳодисаи ноҳияи рӯшон бисёре аз сокинон ҳукуматро барои анҷоми амалиёт ва марги бошандагон маҳкум мекунанд. ноумедии кишоварзони афғон аз ҳосили гандум. вазорати кишоварзии толибон мегӯяд афғонистон имсол ба 2 миллион тонна гандуми воридотӣ ниёз хоҳад дошт. имсол хушксолӣ буд ва зарур аст аз хориҷ ба афғонистон гандум ворид кунанд. ва намоиши муди махсус дар душанбе бонувони аз 60 сола ба боло гуфтанд бо қадам задан дар саҳнаи муд орзуи ҷавонияшонро амалӣ карданд. ما هم میخوایم همین خیل خودمون حس کنیم که ما شاهزاده بریم. аз ҳодисаи рӯшон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ки дар пайи он даҳҳо нафар куштаву боздошт шуданд беш аз як моҳ гузашт. гурӯҳе аз сокиноне ки пеши рӯи корвони низомиро дарро ба сӯи хоруғ бастанд рӯзи 18 май мавриди ҳамла қарор гирифтанд. хабарнигорони радиои озодӣ аз нахустин журналистони дохиливу хориҷӣ буданд ки баъд аз ин ҳодисаҳо ба бадахшон сафар карданд ва бо наздикони кушташудаҳову дигар сокинон суҳбат намуданд. гузоришро ҳамкорам мумин аҳмадӣ тақдим мекунад. рӯзи 18 май мақомот ҷасади некқадам муборакшоев сокини ноҳияи рӯшонро ба пайвандонаш супурданд. ӯ дар ҳамин рӯз дар маркази ноҳия кушта шуд. мақомот некқадами 57 сола ва даҳҳо сокини рӯшонро ба бастани роҳи корвони низомӣ ва ҳамлаи мусаллаҳона ба низомиён айбдор карданд. бародараш мегӯяд ӯ гуноҳе надошт. рӯзи 18 саҳаракӣ рафт барои духтарчааш барояш маош банкда пул рой кардааст. рафт банк карда айҳои ҷо соати бегаҳӣ ҷасадаш оварданд. ҷасадаш диданӣ намешавад. ҳамаш сӯхтагӣ буд. ҳамаш одамхӯрҳо рафтор кардастанд қатъиш. қаблан омодагии пурраи ҷангӣ гирифта. мақомот гуфтанд гурӯҳҳои ҷиноятии мусаллаҳ як афсарро куштанд ва 13 нафарро захмӣ карданд. инро далели оғози амалиёти зидди террористӣ номиданд. дар ин ҳодиса ба гуфтаи мақомот 16 нафар дар хоруғу рӯшон кушта ва беш аз 200 нафар боздошт шудааст. манобеъи мустақил аз кушта шудани беш аз 40 нафар ва боздошту шиканҷаи наздик ба 300 нафар хабар медиҳанд. сокинон мегӯянд ҳукумат ба мардуми бегуноҳ ҳамла кард ва касе аз тазоҳургарон ки барои пешгирӣ аз хунрезӣ дар хоруғ роҳи низомиёнро бастанд мусаллаҳ набуд. бародарам ҳеҷ силоҳ надошт. агар силоҳ медоштанд курчаш дар кисаш набуд. силоҳ дар кур буда. хонаи холии некқадам ягона ёдгорӣ барои бародараш аст. ӯ аз русия баргашта буд ва дар деҳрӯшон хона сохт. 3 фарзандаш дар русия кор мекунанд. тоҷиддин ҳусайниев писари 22 солаи ин мард аз ҷавонтарин сокини рӯшон аст ки кушта шудааст. ӯ писарашро бегуноҳ медонад вале барои марги ӯ касеро ба ҷавобгарӣ кашиданӣ нест. چی گپ شده چی گپ نه بنابرد باشه نباشه من که جو میدونم. از حادثه روشن بیش از یک ماه گذشت. بسیاری از ساکنان روشن حکومت را برای انجام عملیات و مرگ ساکنان محکوم میکنند. برخی میگویند حکومت انتخابی دیگر نداشت. ابدا من برای کربا میتونم برای زمین رفتم اما روز مورد محکم کنم. اسکندر ایدرов ساکنی دهه پستخوف روشن شاهد مذاکرات مقامات با اعتراضگران بود. ما نگی کردن خیلی وضعیت شد. روی بین‌المللی پوش محکم کردن. اطاعت نمیکنن. نه با رئیس نه با معاون نه با گمرک اطاعت نمیکنن. سابقه داران مهنت جنگ رفتن پیششون. نه گپ ما گوش نکردن. اکثری ساکنان در بدخشان حادثه ها را محکوم میکنند ولی از صحبت در نزد دوربین خودداری میکنند. ترس از احتمال بازداشت ظاهرا آنها را احتیاطکار کرده است.
زندگی دوباره به مجرای قبل برمیگردد، ولی آثار غم و غصه هنوز باقی مانده است. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. در افغانستان که میلیون ها نفر محتاج مواد غذایی و از جمله یک برده نان هستند، خشکسالی و از زندگی آنها را بدتر کرده است. مردم کشاورز میگویند هوای گرم و خشک نگذاشت که امسال حاصل کافی گندم بگیرند و اکنون نمیدانند زمستان چی کار خواهند کرد. با آمدن طالبان به قدرت در ماه آگوست سال گذشته وضع اقتصادی افغانستان بدتر شد و حالا کشاورزان از آنها میخواهند کاری کنند که حال مردم از این هم بدتر نشود. همکارم طاهری سفر گزارش میدهد. کشتزارهای گندم در ولایت ننگرهار افغانستان با وجود خوشه‌های طیله‌رنگی بزرگ، کشاورزان امید ندارند امسال حاصل زیاد بگیرند. امسال خشکسالی در این گوشه افغانستان نگذاشته است که کشاورزان حاصل درستی بردارند. حاصل گندم امسال نسبت به سال گذشته خیلی کم است. برای ولایت ننگرهار و حتی یک ناحیه کافی نیست. می‌خواهیم به ما از خارج کمک کنند. سببش خشکسالی است. همزمان با این خیلی قیمتی آمده است. در گذشته نوری‌های مینرالی می‌خریدیم، ولی امسال به سبب گرانی آن خریده نتوانستیم. به سبب نبود گندم کافی، حکومت طالبان با صدور فرمان صادرات گندم از افغانستان را ممنوع اعلام کرد، اما دهقانان میگویند که هنوز هم گندم به پاکستان قاچاق می شود. این سال خشکسالی بود و ضرور است از خارج به افغانستان گندم وارد کنند. پیش از این حاصل گندم ما کافی بود. اینجا بدبختی آن است که در وقت جمع آوری گندم مردم آن را به پاکستان و دیگر جایها قاچاق میکنند و این برای ما مشکل ساز می شود. از حکومت می خواهیم که جلوی قاچاق گندم را بگیرد. جنگ روسیه در اوکراین شمار زیادی از کشورهای جهان را به کمبودی غله دچار کرد. افغانستان هم استثنا نیست. وزارت کشاورزی طالبان میگوید افغانستان امسال به 2 میلیون تن گندم وارداتی نیاز خواهد داشت. هنوز همه حاصل گندم را جمع نآوردند. بر اساس تخمین ما حاصل گندم وطنی ما حدودی 4 تا 4.5 میلیون تن خواهد بود. امسال به 2 تا 2.5 میلیون تن گندم وارداتی احتیاج داریم که باید از خارج وارد کرده شود. با برگشت طالبان به حکومت در افغانستان، سطح تجارت و سرمایه گذاری در این کشور بسیار کاهش یافت و فقر و ناداری بیشتر شد. برنامه آذوقه‌واری سازمان ملل میگوید 97% اهالی افغانستان غذای کافی نمیخورند. در چنین شرایط خشکسالی و کمبودی غله وضع را در کشور دشوارتر میکند. برنامه را ادامه میدیم. سفارت آمریکا در تاجیکستان خبر داد که امسال بار نخست برندگان گرین کارت در سال 2023 میتوانند به نمایندگی آن در دوشنبه سندهای خود را سپارند. قرار است از ماه اکتبر مراجعت کنندگان به صحبت‌های انفرادی به سفارت دعوت گردند و اجازت کار و اقامت را در آمریکا به دست دارند. این در حالی است که قسم زیادی برندگان این کارت در سال گذشته تا حال نتوانستند مجوز خود را از کنسولگری آمریکا در الماتا بگیرند. مسئولان میگویند حالا فرصت هست. فرزان محمدی این موضوع را پیگیری کرد. چندین برندگان بازی گرین کارت یا کارت سبز از تاجیکستان در سال 2022 برای کار و اقامت در آمریکا نگران هستند که از حق سفر به کشور آرزوهایشان میمانند. آنها با ارسال چندین ویدیو و مراجعه‌ها به رادیو آزادی گفتند که هرچند برای شرکت در صحبت با نمایندگان سفارت درخواست فرستادند ولی دعوت نمی‌گردند. طول یک سال میشود که اینترویو خود را منتظر هستم.
навбати ман барои ширкат дар суҳбати намояндагони сафорат аз моҳи феврал фаъол аст. ман на фақат барои он ки танҳо номи ман дар рӯйхати бурдкардагон ҳасту ба ин кишвар сафар кунам, балки мехоҳам орзуи чандинсолаамро амалӣ намоям ва ба ин кишвари орзуҳоям ба тариқи расмӣ равам. нафароне ки то имсол дар озмуни мазкур ширкат мекарданд, ҳама ҳуҷҷатгузориҳояшонро барои сафар ва кору иқомати расмӣ дар сафоратхонаи амрикоии қазоқистон пурра месозанд. суҳбати инфиродии намояндагони сафорат қисми аз он дониста мешавад. вале ширкаткунандагон ҳадс мезананд ки ба сабаби зиёд будани довталабон аз қазоқистону тоҷикистон навбат ба онҳо намерасад. мо муроҷиату дархости шуморо мебинему мешунавем ва ман бовар мекунонам ки консулгарии амрико дар алмато бо тамоми қуввааш кор мекунад то ки зудтар вақти суҳбатро бо бурдкунандагони корти сабз дар соли 2022 муайян намоем ва дархостҳои шуморо баррасӣ кунем. мақсади мо то санаи 30 сентябр ҳарчи зиёдтар гузарондани суҳбат бо муроҷиаткунандагон аст. дар ҳамин ҳол барандагони корти сабз аз тоҷикистон даъват ба суҳбати инфиродиро бо намояндагони дипломатии амрико дар душанбе қадами наздиктаре барои амалӣ кардани орзуҳояшон медонанд. вале масъулони сафорат дар як суҳбати катбӣ ба радиои озодӣ гуфтанд ки бори аввал довталабони кору иқома дар ин кишварро тариқи барномаи мазкур дар шаҳри душанбе аз моҳи октябр шурӯъ мекунанд ва ҳоло барои қабули дархостҳо аз барандагони соли 2023 омодагӣ доранд. дар шаҳри душанбе бори нахуст намоиши муди модарон баргузор гардид. бонувони аз 60 сола ба боло бо омадан ба рӯи саҳнаи муд хостанд паём бидиҳанд. онҳо ҳам зебову замонавӣ будан метавонанд. иштирокчиёни муд фаъолони маҳфили дарозумрии ҳамдилон оптима мебошанд. идома дар гузориши шаҳлои абдулло. занон дар ҳар сину сол мехоҳанд зебо бошанд. аммо саидахони 66 сола имрӯз вазифаи аз ин ҳам бештар дорад. мехоҳад намунаи чунин зебоиро нишон диҳад. барои ин бори нахуст рӯи саҳнаи муд мебарояд. хеле ҳаяҷон дорад. ҳаяҷон аз чӣ сабаб ки дар назди мардум хато накунем ки ёшҳо мани ранги фарзандомо айб накунад ки модари ман неужели гашта наметавонад гӯяд набераи фарзандои ман да ҳаминҷо барои тамошои мо омадам. аксари ин бонувон мисли Саидахон бори аввал рӯи саҳна қадам заданд. бархе аз онҳо мегӯянд ин орзуи ҷавонияшон буд ки дер ҳам бошад амалӣ шуд. ман фикр мекунам ки ҳар як духтари ҷавон орзу дорад ки ақаллан як бор рӯи саҳна барояд. мутаассифона на ҳар кас ба ин орзуяш мерасад ва ана бинед ки мо дар пиронсолӣ ба орзуи худ расидем. ин бонувон аъзои маҳфили ҳамдилон оптимаанд. дар он занони фаъоле ҷамъ омаданд ва бо ҳам машқи бадан сайру сайёҳат ва рақсу шӯхиву суҳбатҳои самимӣ мекунанд. намоиши муди либос ҳам бахшида ба 5-солагии бошгоҳ ташкил шуд. ба омадан ба рӯи саҳнаи муд онҳо мехоҳанд паём диҳанд ки занони аз синни 60 боло ҳам зебову замонавӣ буда метавонанд. 60 гузашт занакои мо афсуски ҳамин хел мегӯянд ки ман ба ҳаминашам мешад кӯҳнашам мешад қинҷир даридагӣ бошада мешад. не намешад. мо ба ин хелӣ намешавад. мо ҳам мехоҳем ҳамин хел худамона ҳис кунем ки мо шаҳзода барем. барои ҳавасмандгардонию рӯҳбаландии бонувони рӯзгордида сарояндагону ҳунармандон низ даъват шуданд. имрӯз ҳамин қадар рӯзи хотирмон, рӯзи хурсандӣ, хусусан ба занҳои калонсол ва модарон. дар тоҷикистон солмандон маъмулан вақти худро дар хона ва асосан бо тарбияи набираву абираҳо мегузаронанд. заноне мисли Саидахон паём медиҳанд ки пас аз 60-солагӣ зиндагии рангин ба поён намерасад. бинандагони азиз, 15 дақиқа ки дар ихтиёр доштем ба охир мерасад. ташаккур ки моро ҳамроҳӣ кардед. фаромӯш накунед фардо шуморо бозам мунтазирем. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдоратон.